si Dairit, Gina Costa, iboto Dairit Acosta. Si Dairit, Gina Costa, iboto Dairit Acosta. Si Dairit, Gina Acosta. Si Dairit, Eugene Acosta. Si Dairit, Gene Acosta. Si Dairit, Eugene Acosta. ating bayan patuloy na uunlad. Iboto ang grupo ni si Dairit. Uunlad ang bayan sa tambalang Dairit Acosta. Si Dairit, Gene Acosta. Si Dairit, Eugene Acosta. Si Dairit, Gene Acosta. Si Dairit, Dairit, dok si Dairit. Dairit, dok si Dairit. Sa pagulad ng bayang kinagisnan, doksin ang natatanging daan. Muling haral para mayor, doksin Dairit. Mga proyekto ay hindi niya tatantanan, pangangailangan ay kanyang tutugunan. Pantay-pantay, mga barangay ay bibigyan. Kaibigan siya ng matatanda, kagabay din ng mga bata, at kakampi ng mga maralita. Dairit, dok si Dairit. Eugene Acosta. Intay itandudo, kandidato anak puno, lider anadang minino, padas na kuan apirmi, kayan tiyag tutubo na laing ang makitao na si Ridker na alerto. Eugene Acosta, si Mayor iti pangganda Eugene Acosta. Magnamili itilenteng ni Eugene Acosta. Magsaya atang taitigan dat ni Acosta. Agkay kaisa nga itandudo ni Acosta. Kandat nagserbi ang parabise ni Acosta. Agkay kaisa tayo nga ipukaw. Eugene Acosta. Eugene Acosta. Eugene Acosta. Di lipatan. Eugene Acosta. Di kan agwadwa. Ay may nga umang-away. Dok si Dairit, ken Gina Acosta. Nadaming lideres nga napon rekta. Dok si Dairit, ken Gina Acosta. Rang ay ti sagot da, kapiya apada-pada. Kailian, diliplipatan iti grupo amang TED iti CID, Continuous Improvement and Development iti tayo akabatuan. Dagiti grupo amang isayang kat iti programa para kitigiti kailian, kang ronaan iti social, economic, and infrastructure development. Roman Manibug Jr., Edwin Santos, Grace de Asis Ariola, Jaime Cadelinia, Alexander Mian.